Ngatho cia mwanya muno no tubo kuona kanya ga kwatana batu kindeto chetu cheweru tha mwanja huni betwa wini wa kinyero tukiambiriria ni ati utungata kotine ya Maua ibwangaratanite kumane na maandamano ya mawakili barabethirite bakiumirana kwamba kambi muchine ya Maua mawakili baibere ya kwethira betariria ya mwe ya maendekethia yaraba kwenda yethira ya kingo ibokenda utiera koti ya Maua ni kwethira kiagira na arabethirite bagieta weti na mbere kotine ibwethirite bokire maburu kana botethirite bogieta na mbere bura kubatere. Akongina kukia riboti yege kebani ati ntomurume wokrobo ati na ringi nkare yokamata meate kumantere chiamero weta embo na kwithira gitero turobwawe owawe karikarira rithirite rikilikithwani chibo wa kumantere chia kiankima yawe Murithi Maina. Makindu da kendali ugo ko twerutwa ne mururu mwana gukumisie twegua kwa accident mwanake munini alingo ne ngari na no wakua twauka twakora nima mwanake no ai barabarari te mose no thigari cia utaguka nigetha mathie na mbere na gucunguca borosi muruzi kwaguria ukira barabara na diza kolabua na ata kureka ta kuriga ikora murie na ndikaurikia kwa accident alingo ne rori amigate ithie thokete ya Nairobi. Yes, nengira matereva makineno njira no twi nayo ya kuma Mutundu Tuembu eno ne njira highway na ni ngari sana speed muno ando makoro mai wangarifu na mai kiafu na ndo mathia ko mai mundu kwa na ulevi uriku kana uriku ainjira rino na njira ne very risky na ngari za very high speed akere ko twamiaka kuma thate. Yes. Togeta na mbere ni ati DCC omwero wa sub-county ya Mutuati Joel Kiet nethirite akioria mwingi o amwe na atongeria bokario tiri bakwithira bemwata mbaru ibokenda kulikithio karia ntere ya brato tarire mwandiki wetu Anthony Class Chabari. DCC omujero ogwa antere echa Mutuati eto Joel Kieti na ugite ati we ari tayari kwanjiria akuruta angoge iratumito entere inu kuruta na kathina mbe na kwatanira na anto bonde muno mantoni mege uchokeria athiri entere echa Mutuati gutigira gutina wagagia abokaria na anto ibakuringa kinya biashara ciao batae na wasiwasi. Mimi nimefika na sasa tutaanza kufanya kazi pamoja na ningependa kuwaita mkunje unipatie habari bila kuongopa. Mimi si mtu wa kuongopa, mimi sirundi nyuma. Na tutaweza kuhakikisha tumepata amani ya kudumu hapa Mutuati. Waswahili husema mgeni jo mwenyeji apone. Na hakika kweli mtapona. Nitaweza kuketi chini na matifu wangu ACCs na security team tuweze kuweka mikakati ya kuhakikisha kuna usalama ya kutosha ili wewe mwananchi ukitembea unajisikia kama uko Kenya. Akioria anto ibathina mbe na kumenya angugi yao na utiike muntu ari rutangugire bateri ikurutwa anwe na uchore na buburuta rutwe ngugini nikenda ukaria buthina mbe na kwagira. Uweze kunisaidia usione huyu DC anakaa hivi ni mfupi ni mkonde. Kama nafanya kazi tafadhali usilete urafiki kwa kazi. Urafiki ni baada ya kazi. Tunaelewana? Kuma Mutuati Gebe North, Anthony Class Chabari. Togeta na mbere entere ingeni ati arimi bakaua kuma kaunti na Embu ibethirite bakiamukira milioni 24 yile ibokenda kwagirithia urimi ntere iyo mbechira ciumite kimbanki ya Kimandhioro akimuradi ya National Agricultural Value Chain Development okulukira thirikari ya kaunti iyo. Bobo yete ori kimera kia kaua kiambiriretie kuonania weru bwa kwithira gikithirema. Umuthi ni twambeca na macheki muno ira ninge kerorito kavotiri mila ni twama macheki ya 17 million .9 ira kumateithia gutuma store nene muno
nondo ya 40,000 bucks nondo kuikiria kao gakonyorwa tondu makoro tumena challenge onene muno icio cingine cia gutethia arimi nondo ukuria wandu ukuria urimi thini wa sacco level koguo nigu tugwikaga umuthi na nona arimi ni makena na ni nauma project hiyo no cioneka ta mbeca nini no cina impact nene muno cia kinya kura mashinani ni matovesaga cheki ya 17,915,505 sekieno kana bia ino ni tutethia nondu wa gutuma parchment store kana kawa karia kanyarithagia thina wa society cia kawa guku mashinani na nigetha mamini manyarithia kawa ni mareta bara kavutiri nigetha tuvate kumathira mithenyera vau vuva ni turakorwa twina challenge nyingi na cinda nyingi nondu society imwe iria mnene iria ukaciarete kawa gagecora ukethira ko turamavecaga mundu afurathi muno urenda kureta kawa tukamera riria kareta nondu tutirakoragwa twina store enough ya gukoranira bata wa commodity volumes of apartment store kuga twarikia vau turavunwa store ni gukorwa ina no no gukorwa ngia eke accommodate the clean coffee kana kawa karia kamiragwa nigetha gakorwa kairindi for market gacokera kivirwa kuria Nairobi nigetha kavate kwendekia wega. Tugita na mbere ni ati mutaalamu wa gisiasa Eric Kimath na wete gwatuika seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi akethira gichwa itigio seneta ringi 2027 na kwithira kiwata mbaru gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutumanto Ethingia ikionanilia ati akanjira bakethira bakibwithie kethira ino ritobo bwingi horethirite akiathira ati mutongeria kana mubangania wa kiama kia DCP Mithika Lentoria ke ya kwithira kinyawe akethira rwironero kwithira agichwa itikio gavana kaunti ya Meru ikionanilia ati mantu ya kethira ya kiomati adikawe na gavana Mutumanto Ethingia nonto ponthe baumite ntere imwe cia igembe mutugikare na chuna njira ikinyanirite. Eric Kimathi uria ni muthunji wa siasa agitegera siasa cha mwaka wa 2027 aja Meru no ugite ni umaseneta Kadhuri Murungi na gavana Mutumanto Ethingia bakagwatanira bethira bari na kathari kiri kurwire itebiu bari thaiji indi akiuga seneta Murungi akeja kwenda gite kio gavana mathabu ja gite kio no kaja kethira ja kio mankuruki ikaja kuva Kadhuri na Mutuma bakakwatanira then kukona ni ngugi mwananchi akeja kuona huyu ngugi ana Meru barenda itirwa lakini ikaja kuthura seneta na wake na koromba giti 2027 non to region balancing then iga complicate madhabu na ja 2027 kingi kia gutegera Kimathi na ugite ukeja gutuika kawira mwangaza koti igetikirwa neberu obisine na njirere agirite ariuga kuri na umbikano ethira akigwata mbaru Peter Munya kuruira giti kiongabana ni untu na mutetheria kinyawe kiri siasa nthiru cha mwaka wa 2022 ja ura wariku gavana Munya na no kone nyawe nejite na kuromba giti kia gavana na 2 gavana Munya no nakanari de kaba support ba ena support ya kawira mwangaza ura wariku real ingino ntuiba mu supportete kuomba kuthona kawira no agachokia njara kethroa status ku ikarimen mudiene Kimathi ariuga njara ya mubangani wa kiama kia DCP Mithika Lentoria uria kagwata mbaru akagia kathari na kinya akiuga keja nawe kwithira rena wiruba kuragite kio gavana mathabu janga bana ntu Ethingia jethira ja kio maburu aria Mithika Lentoria kejira no raga ikira njara then ikethro ina ka influence with you on the kethro irio na bomba ku consolidate kura cha igembe bagwatanirite kabe mutumo ka support no ntu indikanaga kwirio Mithika Lentoria augite asa aka support wagachwa thirikari iguru naria a support mwana wao jawe Mutuma report rande to shewero ria kwa rietwa ne mutuge kare Katho cia mwanya muno kiwe mutugie kare na kiwe mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanje ogeta kuraitu chokirete na ndeto nkoloki.
inya star 812 star 982 hash wekira nsambazira jasikiza tune yeku samba sera kandi kega namba riena siarende morie gikamanwa ina kwe ngurubu nembega ene wa kamosie samba sera kandi kega namba riena siarende morie gikamanwa ina ngurubu nembega ene wa kamosie samba sera kandi kega namba riena siarende morie gikamanwa ina kwe ngurubu nembega ene wa kamosie samba inya star 812 star 982 hash wekira nsambazira jasikiza tune yeku. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial star 423 hash. Thirikari ya kaunti ya Meru itongeretwe ni Governor His Excellency Reverend Isaac Mutumanto Ethingia ni kutukia kanya gaka kuendera candidates bonthe ndene ya kaunti ya Meru baraba karirite igirio bya grade 6, grade 9 na KCSE kagita gakega na gukuruka igirio bibi. Umireni no chamba bubwingi na yonjara ya mwathani igetania na abwe. Si niliwaambia? Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sere bila kavagara, sio sere. Dukani usitishe unga, itisha kavagara. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanando kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium.
Ngako hatogeni oringi na katho cia mwanya no ntubo kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia weru tha mwanja tuchokera na riboti ya mwanyira tubanganiritwe imwandiki wetu wa ndeto Dennis Mugendi gicunche kia mbere na rakumurika mutaratara yua ubwethia bwa mwayani kuma mundene mwanka okinya kwithira ya kinyugwa imiundene ya majani mina mirone gukusire metho irima bya Nyambene gicione kya ubunge kya Igembe South kiwanda kya majani ya Kiegoi-ini Kirungi kirikionaniria kimwe kya ati akaribantere iji ni arimi bari nkuma na uturo bwao bugwatiri ni urimi bwa majani ontuku ya maketha arimi bakethaga mathangu jairi ja methi na kimwe kira ni musoriro kuma iguru ya kijani na gwikira gikabune baga ikibande ni kuraja thimairo ana kujiro irori CJKN teiro no asika gendia kiwandene na ntuku ya narua nikyo nontu turi aja kiwandene gya Kiegoi kiria kiri kandhiari Kiegoi wandene ya Kiegoi antobochio kukuretera mutaratara jungwa jore majanjaja jathiagwa mwankajaga ikothokone na gukajagura na gwitikuruga nayo sai haja turiungani na itingogi bakiwanda ki kuma matagalini mwanya mwanka gukuretera majanja mathiuja mairu ja kuruga sai tagalire ambe na leo ni mabisa kwamukira majani kuma rorine bakaja thima na koja banga jagaitwe na misuro mwanka Nyombene iji areja kunyarirwa migambene na kuja kiurutira kwa na ruo rwa mpio ikenda gwita ruji joro waja thieka tuli ni withering ara mayani yale tawaya uma offloading withering kwina antuba ngowe mwanya na activities mwanya ila bokona ikiendelea haja ina antuba gwita mayani kilinine yaya uma ande kiline uko kone kuchunguka ni eleta majani kuma offloading yaya kwina antuba gwita majani kilinine yababa uko kuona na baita bagitara kulingana na chai ila tukwenda ikirwa turapune mwanya na kulingana na chai ngana kuma miundene yawe na chai nyinge miundene itwekaira kinya mwanka 960 kg per hour which is equivalent to 80 bucks na data ye trere nini itwekaira kinya 8040 which is equivalent to 70 bucks kulingana na chai umite miundene na wingi bwana na dia ni ara twathiria kunyaria majani yai mayani yathiritie kunyara tu level ya tukuga ya kiwango kya 65.5 to 66.5% ya ruji rwa rwitara rwi kijanine yagikiuma mundene musibyo yoyo ikagia majani yathiritie kunyara masinine reithi ya majani musibyo yura automatically set computerized na iyo set kilo ilo kwenda kuthia ndene yetha na ikulingana na rate na kana kulingana na speed ya musibio ya kumatuka iyo tara kilo ila yokuthia yungwa yona ndaike uyo kuyukia majani ya maingie nkurukia ura wati kuyukia yukarunga majungwa yona yokoyoria majani opene na yata kuingana yukarunga majungwa nontu ni automatic yo control wa mutire wa majani kirigisunsi kiabiri kirugono ru tugatonya rutere rungiro nyomba iji kure majanja thiagairwa imashini gukuonia mutaratara jungwa Dennis Mugendi Weru TV kiwandene kia majani kia Kiegoi kiria kiri kandhiari Kiegoi wandini ya Kiegoi antobochio Igembe South County ya Meru Katho cia mwanya muno kiwe Dennis Mugendi kiwe mutegeri na kibonthe barabomba kwithira bekinyanilia ndeto cietu cia weru tha mwanja ntukierwa ringa kwendera kaita kia unimbeto wa wini wa Kinyero